I te wā I katia I te kura kaupapa Māori ki Waipiro e toru tau ki muri, ka mea ngā whānau me whakahoki te whenua ki te iwi. Kāre te tāhuhu o te mātauranga I whakai ki te rā tono I tōna ōroko hanga mai. Engari I nāia nei kei te tautoko rātou. Hioi hei tā Irena Smith, tata nei te whenua nei te whakahokia, me ara wāke ka raru I roto I te kōti whenua Māori. E taonga e kaha nei te pupuri I roto I ngā ringaringa o ngā kaitiaki. Kia mātou hare whenua atu, hoki whenua mai. Koe nei te whenua e tuana te kura tawhito o Waipiro I roto o ngā tiporau. Nā te toko iti o ngā tamariki no te taurua mano te kaumātoru I katia ngā kuaha. Mai taua wā kua kaha te ropu kaitiaki ki te whakahoki mai te whenua me ngā karaihe o runga. Whānau iri te kura, te whānau rakairo, we're all happy, you know, that it's not another school that's been pulled down, and that it could bring and will bring a lot more interest into our hapu, you know, in projects that we could be looking at. Ko te tikanga ka whakamana tēnei wawata I roto I te kōti whenua Māori I te rānei. Heoi kua whakatārewa hia kia whai wā ki te whakamōhio atu ki te nuinga o ngā kaipupuri hia. He aha te aha. E ai ki te mema pāremata mō I ka roa rāwhiti, he mea nui kia tautoko ngā whānau o Waipiro ki te whakatutuki I a rātou wawata. There was some discrepancy about whether the land was gifted or sold. The Crown actually said that the land was bought, but when you read the court documents, it wasn't bought, it was gifted. Money was exchanged to actually tidy up the area. And so it was on that basis, working with the whānau here, that we decided, look, let's try and put up a case to get the land returned at nil value to the whānau. Aha kua kaore I ea I te rānei, kua tīmata ke ngā whānau ki te whakaaro mo ētahi kaupapa, hei whakahaere ki te kura, e ora ai te hapori. Te noho tunu, e wāhi e whaitanga te mātauranga. Koe rawa tau ko hia. Your guides, you know, and there's other people that wanting to do dancing lessons at the school, and maybe even a sort of a Zumba. I te wā I kapi ai te kura, ko te whakapai ki hai ngā whare I te pakari I te wā o te ru whenua. Heoi kua oti anō te ropu kaitiaki tētahi whakamātautau, me te whakatau, he whare haumaru katoa ēnei, me te tūmanako a kuni ka whai wāhi nui anō, I wainga I te hapori. Irena Smith, te Karere.